Talisman plus dolar 84.40'dan alıp 85.40'dan satып атат. Рубльді 1 сом 0.42'den alıp 1 сом 0.62. Бұл жерден бенказын көрөбүз достор. 84.90'dan alıp dolar 85.90'dan satып атат. Рубльді 1 сом 0.3'den alıp 1 сом 0.5'ten satып жатат. Престиж акча алмаштыруу жайында курс 85'den alıp dolar 86'dan satып атат. Ровно. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6 satып атат. Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 апрель 2022 жыл. Бишкек шаары, Моссовет. Ровно saat 9 болуп калды, туугандар. Ихсан акча алмаштыруу жайында 84.40'dan alıp dolar 85.40'dan сатып жатат. Рубльді 1 сом 0.38 алып 1 сом 0.58 сатып жатат. Ихсан акча алмаштыруу жай. Бул обменка менен таанышып алабыз достор. Dolar 84.50'den alıp 85.50'den satып атат. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6 сатып атат. Expo Money акча алмаштыруу жайында курс 85'den alıp dolardı 86'dan satып атат. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6 satып атат. Dolarda almaştırdı жаңы. Ошонун жанындагы эле обменканы көрөбүз туугандар. Dolar 85'den alıp 86'dan satат. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6'dan satып атат. Lider акча алмаштыруу жайында 85'den alıp dolar 86'dan satып атат. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.5. Asia Trade акча алмаштыруу жайында 84.50'den alıp dolardı 85.50'den satып атат. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6. Şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. 85'den alıp dolar 86'dan satат бул жерде. Рубльді 1 сом 0.4'den alıp 1 сом 0.6 satат. Лайк басып коюңуздар бир туугандар. Башка достор да көрсүн.